Tintsaba temakhonjwa nebuhle bato tatiwa mhlaba wonke kanti tivakashi tifuna kufika khona kuyingcinamba ke kufika khona uma usuka ekulindeni lokho ke kubangelwa ngumgwaqo lesolo ungacethwa banikati besicwise sonke imvele kulindeni bayabuva buhlungu kulukhuni nyalo kuphila kulomkhakha wetekuvakasha. Umnotho wethu bungathi usupportwa yini letekuvakasha ku-tourism and since tivakashi tingasethi ngenxa nalomgwaqo uthi mubi bayafuna kutosupport ukuthi batokhibika lakithi kodwa ingeke badibana ngilomgwaqo uthi awuhambeki mubi kakhulu. Lokho ke kutawuchubeka kube nje kute kube ngeminyaka lotako i-department kuye kwamela ukuthi manje imixe emuva imali lengetulu kwa 500 million kude ukuthi manje kulungiswe simo se-COVID-19. Umhlangano ke lohlose kufukula lomkhakha wetekuvakasha utawubanjwa evikini lelitako. We are going to discuss with them as to how can we together deal with that. And lelitako stawuhamba na deputy minister and the minister also showed interest ukuthi sihambele yonke iMpumalanga. Lo mgwaqo we-D841 sewube netingoti letinyenti letitsethe imphefumulo yebantfu kule minyaka leyengca kulesiphohlongo lephelile. Ngengosiphephile kunene wetindzaba te SABC eKrom Dry Ekulindeni.